Zaman kini, zaman pelakor kata urang, zaman pelakor kata urang, pecinta laki urang. Yeah. Oi dun sana, dengarkan kami bercerita tentang pelakor di TV, di radio, di media atau di sosmed. Ete, uni, jagolah laki, jangan sampai lari. Pelakor kini, meraja lelah. Pelakor pecinta laki carilah dan bujang untuk akal laki.
Nan bujang untuk laki